Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ukurtong Shimet walaupun kira ialah dia banyak hun yak election MDC na nong samai constituency uba Esron Marwen ulong makadaw ba ka pentron yak bo jang district council kedai namar ka jingdon jang para 12A ka bakaran syai balada ki an jang district council kaya tekho bar ki an jang sarkar jilla ki an jang sarkar jilla kinyeng bar ki an jang district council kinyam Uba Esron ula bot thong balada usyajit kumu MDC unyak hun badewan penduk no para 12A kenang maka district council kan yo ya kebor balad lon. Kajingni jonga sa kami ka election kalong halor ka nongrem ka ba ngalayu i bat ngala perkhat sani baha ha ka ba ngapet ya kami ka jinglong jingman jung district council jungi ha ka ba kat nang mi ko sengi ka nang herdor kabor jung ka nang tolot bat bun ru ki lami ki kentien ki baong mo belem pendu no district council ti alor kata ka nong rem ngalale ka we ka research ma banjit ha lor kono nong rem ka district council bagi pat ba kat ni kem don shu jing sania kadaw ba kalong ma ka jing don jong ne ka para 12A idan ki perlok jongar ki ba mo ki bayo khun menta kenti ki belaju ya keren sapange kene ha ko ba ka jing i jongaru ka root cause of the problem jong district council menta kadai ki jing telot ba ka jing don jong ni sok redot bangi ka jing don jong ni ka para 12A namar beling ong ta pendapet kat kum ka sandur ka bala ka district council kayo ya kata kabor dan baka sik schedule ngi i bala kabor kalong ka baklan adu kata kebaningkong ha bade legislative powers ngiyo bantawan halor ka kendo siap lejong ki traditional practice jungi ki custom jungi ngiyo bantawan halor kata kabaar pa tak bade ka administrative powers kani ka weiru ka bade ka ban ai bor ki sim mo ka bade ka bashnong kumde tata kabalai pada kebadai ke judicial powers habang ngilala ban bu mo yang lagi jong kita kikut district village council mo buper bat kabawai pat kabentak badai ke financial powers hak ban district council kalala ban belum kita ki khajna per marka de ke jaka jongkat kadan hok ban belum khajna per badru ko we ke ban issue ye ki ni ki ba ti ki marpo khndo bat ka we ru kolong ba ha ka bade bat ke jing ba kata kamang tengkaru na district council kadan namar ngapet ba ngapulib nia e kata bat ngai i ba nang leng ba ke consolidated fund of India kani ka district council kalaban akwai kani ka fund jongka na benta ka jing menteri kampung district council mat ka bakado ka dengan developmental powers kani ka pala kila ban implement ni lagi projects kino bawan mak sarkar kami kila ban implement ni projects what ka financial ro badai ka bisa tengka kila ban apply direct syak sarkar kami na benta ka jing non kam ka jongka te halor kani ka nongre mai i ba jing ni jonga menta syak kami ka jing yakun hak ba kanika nam ta election MDC kadi halor kata kanong rem ka jingkwa jonga kolong manweng ya kanika para 12A kata di kanong rem ka baskem ka bangayen namarba ka jingdon jonga ni para 12A kala pendeko shibon sya ya kani jing terekam jonga district council pendapet ki an kai ka baong kata ka para 12A ka ong kumno ka ong ba kinu ki an ke be tengku jong ka state bar jong ka district council kan yap ka jong district council kan em ka jong state te kan ni ka pen isya bahang ni ya ka district council lasen la rule mo la penya da kata ka state legislature ka bangi ong kata ka mo ang ni ha government jing ni dan ta district council affairs te ha ba dai bat kan ni ngai i ba kan ni ka jing don jong ni pro 12A ngin dai i menta ha ba dai bat pen dai yo po usang Manu badai belong terai basain yang standstill agreement berkari India. Atau kemudian kita 25 state kita ki arusan lagi state ki bahap apa kesyatri jong ke FKS. Handai habakut manu balik penbet sa. Atau kemudian ke state government lalong thik kumbau nong song wai
ulit pendek yau pod usam jung kita raya. Tikani kadai kawai baka district council kami yo ekalat itu kelar. Kabar hak bade bet kini ka issue ke license hak bade nom ta kini ka ong se mine extraction ni kajing ti marpo kondo. Kani ru mentala cina ada kata state government ya kata triple MCR. Ban mentah kani ke triple MCR ka bujing ngi kita raja lah hadu kata ha ka bang ngi kum kita rai luom trai wa ngimla ban trai kani ka kam ka adu kata namar ngalalej ban sim ban yakundu ru kita ki bre bedai pe kata ngai ba ka sim jing adu kata bat kani ka jing duko ka data ka dawa district council kam yo ka bor ban pen urlong ya ta kam lembaga district council ban pe ya ka bah kam nyat jung ki pa ki bre nyu tre haba pipet pat sakoi ka benta pat ngin dapet bai kani ka jing long jing man jong kani ka urukom bah pisam tengka penpe ya ka jing ti jong do yong mentang yong ma kat no ka jing rem kita kisalan jong do yong kini kita ha abang ipet bani abah ka jaka ka dai jong district council ngakwa ban bu kini ka jing keli haduk mentang ampat tip kat no ka yo bah ka district council na ki mar po kondo kata ka jing keli ngakwa ban keli kat no ka bah jong district council bani yo ni ki mar po kondo haduk mentang ami and what ki giat jong district council mentagi berlait nam takin trading for non tribals ki livestock kini kita iru bon tang maklak tiak la sak weng don kani ka pen i jong terlebor jong district council but kani baru khait kam dei ki iru root cause of the problem ka de jing don jong ni ka pra 12 e takada ko ni pra 12 e ka lada kam dan ka pra 12 e tamu district council ka yo ka bor papaka nila ki man ong e ka district council jong ka de ka autonomous Raya mentahi te ngai i ke district council juni kamde ka autonomous kamde ka tak self govern lani ka bansen syar hi lade andai la tuklar de ki beipat tikani ka de ka tauba ka bangayen menta bani khun ni election ka de halor ka nong rem em ka wei ka long kum ni ka namar bale ya ki anhi ka ne ka pra 12 hi ka bla sud po ka schedule kani ka an baru khat ka de bilang ba jing rajung presiden yung India Henry menta kalong ba hi i gajing kulumar ka dei tang jing kini syuki Henry ki angin judan ba ni kren bita menta kini ki developmental projects ban penbiang kani katai Henry ban ong pa ban pek padik ki ang ban kan scam mundan namar bale ta ka don kam gajing teli ladang ya teli ban ya khun ni kani ka ang na trai kam don jing ban wen kanya kata ka dei ka mat ka kong santang kajing teli para MDC kepada nak tu pada district council kita bendan kan ka thong ban weng kan ka jing MPE pension ni namar bon ngi batai tu jing mentoi kan ma ba moi kan ni namar ni dan ni lek batai ba namar apo kono ka artikel kedan jing mentoi ka jing do jing mentoi mostly batai tu jing mentoi kenapa ya artikel 371 in the context of Nagaland and Mizoram ke kebajang tu kolong bang idio south li kita kimat ke bang yo ke jingeta ringin pamia pat itai statement ibapo yang kumno article 371 in ADC Industry Council has more limited powers but kawai bama kolong ba ke kabong with the state legislature retaining significant control ya katam dan batai. Tiga jingnya itu ngah apa kan ni ke 371 kadang kelalong mentah nomor lagi jingdan tentri jong ka para 12 e mentah lalong kontrol state government ini district council Henry tai statement khadu jupa pindapat pa po jing tho jong kini konteks on Nagaland dan Mizoram kini bio 371 pini ba last statement jong katu kanu ka itu untuk state government ka decide kamde ke district council ka decide the state government would decide. Di halor kata ngabu ya kita bah bagian bisyar. Kemudian ban bisyar pangai ke jing mentoy. Hari ki hapai tu ke jing du jing mentoy kan aku tu kan. Kemudian kan si otong syala ong yo jing mentoy bade customer long ipan kelain kan dia katai. Oh ke jing mentoy ke dan balik ngomong dan jing mentoy. Tangi hapai kan menu pat babat dia tu kan. Menu decide kalau kata nomor kenapa statement berkado buat konteks yang Nagaland ni konteks yang Mizoram ketika state government ke retain significant control kamu di district council
motivasinya pun independen lek berkepati em kawai nga kadewi kata penjene kawai kalongkum ni nga kwaban batai syai bahai gitu ki baju benju ko independent candidate Hapo district council ki candidate jong pi pemlaban kam kun trai kan ma bahai kata namar bali kam dan ka an ban kentiap sek ban yadai kata pi kata ka an ban yada ban kentiap sek kam dan namar bali amliye to kan lada pimi uwe umla pihak resign kam amli rem di sita dala job te ula ban le chunu chunur ta kata ko jingi kun jong am ta ko ngai i ba dale independent ko cuy dale ki parti ko cuy namara bakut kitu ki parti ru kitu ki brio ki candidate ki balik jong pagi parti ru lasai mo kendi i kun kejing kentiap seng ju ki amli menta kat nungut cuy bala kentiap ko we ka seng te ke ka daw ko de naki pila banya de jupa teng i hadus ti council le kam da jung mot than namar bale maki kila ban kan thi na ko we ska so we ka seng klam ko no ko jing te ikenda te ta ka daw ngan ngakwa ban pensyai ba ki kini ki candidate ki bayale na kan unu parti kemdi ki kontrai ki de tan kunting namar bale pimla te ban te la kam ya ki nda kila job takadaw long menta ngami kum candidate independent candidate ru aso mangayale kanong rem ko baskem bat kan jingmi jong akom independent na kanika hangmi bangani kon kanong mai konsul siru ni bandami na parti ko ju idami independent ko ju na mar ba kam dan ka ban bante la kami candidate ten dal ajo timakiru kide ka ju kanong rem bangangi mentangi pet ki candidate halor ka tien ke bagi keren mostly Tihanre ngam jupet pati kandri lor ka jing shisha. Nasdang ya kau nasdang min kong kami karukong mal pensai supat ba. Leng bagi kot ki jonga. Kawai ke bening kong ka bang move supat ba. Bat kani ka kam ka bang ngalek lor konong rem bang pensai supat ba lor jing shisha. Ta da masak met akpor boleh apir masak met di bayar ta jonga. Kana mo ba ba ula ban bisa leng ba tu ko jing tip kejing nang jong a kejing ya kejing sekri jong a kejing salang arpo arsnem menta kini ikan hatu ngadlong bit yang long tau nong yalam jungki halor kata nong rem ya ban astang ni ke by election house nam arjalan buai nomor kena constituency bat kani ngala persyang ban lek bat kipun ki ba appreciate ba kani ketika lenti ke we ke ba kisuk banjir kisuk ban pensyong nong rem candidate namar teng ni la sulet mongil sulet cukren de buktian rekat no halor ke jing sisa untuk kandidat udan ngila ban ong mahoi kandidat ustad rekat no pat kombo ong tiba mau kan no kalau kusau la ni subat ba pi ke bening kong kolong ba kong ta ken mengi tre ban ba man kasni nang specialize sa livelihood sector ka banikai sang kam seng jam kat ka bedon benta ka bangar kelut por na ka kam ka bangar tre na persyam ni ban senyang ke melang salang te kani ka jaka ka bangar tre ketika kabay ngay kun menta ketika nong tmai konsensi ke bang aju train ka por ju kendo ke bon ki parabri school ni pule ke shnong bang kha ka de nong ra ke shnong bang sa ka de hom pling madan ting bat ki we ki shnong ke ba ngaju tre kam na ka we ke por ting kam de shu shnong bat mai ke ba yem sem ki bon ki parlok perjor ki bon kam de ki shnong bat mai nga ke de ki shnong ko bala ngalaju ya ju yang man ki kilenti kita ki senjam ki pangaya ten re long ban ong ba kata ka jing pensai pa ba ngakwa ban bu e ka ba ba di person nong rem lor kata ka ba at least submit ke by data jing pi ma submit ka kani ru ka kam ta submit kan supaya ba ita ka by data jing pi ke kata ka senjam ko pa pi la tre bat ke kata ka expertise jing pi ka ba pi la tre ke lang salang ba pa usuk man bisa Namar mata penculai attend ki meeting pelong hane tai kam di besok bentan review de kot i by data jong pi submit apa ba usuk men bisa barang ta kan ngin sa ong ba ong yo kandidat ngila penti kena ngilom kermen chu menta ting dang sa ajing kermen da job uta ding jit tang kermen ba kun le ba review jit dang ba ka jing tho dang bai ka by data jong kandidat ba ai ba ni ai am ba tumut pi pila kan pension rem Adis kamdan cukai di kermen pipin dikenakan. Uni kondisi di popet ke menyelam ya ka ribu kejai penrio. Petak
jing keno manong ba thong sakti uniform ma thong banian nai ong sakti po om yu te wan i mo i melia jong ka maulai ri ong ta yang begini independen gidi ngopong thong banian te kani ngakwa ban su pensyai kendian mo kan mau ba uniform kom de tangka sakti ke babi pam ada ke banian ru dan uniform po sports no te ta ka daw long han re ka jinglong dungi ka long ba kitu ba phong da ka sakti bla yo pa ye uniform maki kladan lupa ki nom frame ya ta sendur no kentre re mangi ba phong da banian ngi shem ye lekor mengirai hi da dia kom ki independent candidate ngin yo uniform na shai ru ngin yo da ka ikhtiar ga jomni ka pangi ngi pension nong